Okay, so my result is clear to a lot of Valentine chat tomorrow, so to Cooper scale gum with size the grow. So Artito she is to Coney or McGarry Line, I guess to a lot of Diniela, to Coney or McGarry Line fashion, but to far a one I guess to seeming like long, egg long, Colleen's a fine shot. So far on a dahul, far ord, far clista, gachrod, I guess tá sé súla hana ige orm, mar tá cúpla card a céine going. So nor like ekin sé mé hugann sé salute dom. So lá an bhí ag siúl tríd ceglain, agus connic mé a char, bhí mé ag siúl go dtí a char. So connic mé a char agus bhí sé ag fnacht ag na sír sé trachta bhí sír sé dagam. So bhí ag rá tá sé an, so bhí ag siúl agus bhí ag nú go mór leis an salute, so ceglór bhug sé salute dom, so and I hook my salute ash, I feel my upper car gum in my loft. So rinne me shot, I guess very upper car, I'm off here and shot, I guess fear I'm done, I'm off here and shot. Most car, I can say from the stairs, I guess they go, oh, go over there. I guess come down or blish and see if you talk to. Yeah, so shinch came on. Scale one and a lot of Valentine is fair every gum real. So if we try going like this female should have mackle tropically or fina bully Imaha her Laura Lane this year. So we share Indian going Dolgadi and Pictorial Colin Rod Roman Sula and Coil I guess we die hard to check the mac. So do more today die hard in a point I guess we share Shinka or Tom and Goni Dana to Gakot. So vi an partella agus vi tikéidir cá agus cúig mé staach agus cúig mé suas agus ní mé tikéid fág me dom so era is cuma tám chun rodile gáil imime so cúig mé staach go ran chuin éigen am popcorn agus sios agus fi gacrod ceir fi mé cum dúla le an partella taréis an gnáin agus reis ceir so hiic mé sios agus fi cúpla daine seo agus fi daine le orlan sin. So cúla mé an grúpa seo ag rá an Colleen Bocht actually in éonar sa Victoria nó ná Valentine an Colleen Bocht agus got deir flies mé amach go ra mar ceap mé raibh sé sin an granbhar. So an sin bhí an gom sin ag rá an Colleen Bocht sin tá sí anna as tá sí ag gáire agus in éonar agus ná Valentine agus an sin bhí arm fan nacht suscanán feadh gáir go le agus na daoine go léir like Emily Arhu, Grammy, yeah, she's not a lot of Valentine's Fair.